ayat tigu manguda na o kuwata na umintambir ka wata sa tambira ingda ka na ayat tama na saring sarumba ulada na ka na o panarintihi ka na mapoy mapungkaw na o panarisida ka na mapernding akong ka ilian na lindungan so kapang ginawa itanak o taang panariga na so kay isaw bansa simba gubago tao tigil mana iya o tanto at tigil na bagingad ko dari na yang kaparan na banguning sa pandi o raya linggo na kapay mo ang koskaon sa binaning di kumlasa gadong di kumuyakas sumimbag subituan na tigil na so mano kasan durunan na paganay na marari ka mga araw sa anggan gubatugi sa anggan na so kaya na ganyan ako dagdagusang gibudalgus sa laksa na mleo kon sa tarik kamalambon so kaya nagkurangon sumamala ipermana na mangudan tingin na sa limo kang pagadila po na ipapagar ka tanas ka papagadila na ubakap kabimbang kula dagilang gumilang ka o sa iman to ay na ayaw punayaw na orinari na usoy nagulalangan soragat nagusuro talayag na ipamanay sa pandi sa tambire nga diyo ay dapat ka anyway shout out ra ka ng mga abang sa aking pagadatan na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ayak kala pamandapati walang wana mitiri di dato na gusto ang tangani walang wana mimbilang at toba iyo dia kan sakano din napit tawain o ayad na mo na sa kipituwa ka narakano na so kakin na ganiyo ko o ninangaragin dengaruno ka na sang kuano suara ko makapanggulalang ko na iko ranon nagagaw na pananadam maniyang ko na pagkabato ka di suhayla so di ikang di ginawa isi-isay nga daranaw na malasilasagi yan na ba isa akin na so kay isaw bangang sa upungang po aranaw kamataan din na banara o di ka maragang sa ginawa ko kaya pantonira ka na giya si binsalata na ayada na Haji Usop graduita konsyal sa Kalanogas na maragaragam pumano banyo sa kamasay so potrestaw na nabaistan di galawanaw nga pantawat tabuka si Timintalas Saranaw kasi iyo to pumunot pantaw maragsa malam na so pamikiran ako na naditagtago de aso suara ko kakagay ko magabinar o ako mistunor sa arakatang at tonggaw namin ipanulatang ko pa manakaw bubid na ibarat sa stanang nagulim pa aso di kang di ginawa isi-isay nga daranaw nagurakan na kating kaping Nawad na di ko masara di ko kapwindi pat di ko maswat tinding sa di kipa maulaw-laan ko sa lokudyum na ubangan sa niyo narilaan niyo rakan sa kaburudang kumambo ka subar na milayak mo ka serakan kabayanan niyo kung pumanalang wanaw lama gusto ka naman makasagtad ayak kong budak kalambay sa tila agudid na daway niyan na sa tuwang tanaway sa isang sa tiga napakandudeng korkanus tumaanaw sa lama sarata kalilintad na kapipia ginawa sa wassalam. Waalaikumsalam. Pikir na tariti bangka kenan kasadeng karumah
magukabus tempure na koto hinadang Arey nga mapuro agwo malagwo masaling gagaon na niya na sunuram yaya paladim wano muwataano wada manasoke ni toronian baka gumaadi na namin lolong biso kayo kung mararantaray ngedeki atim batin nga ano patapalawa malaki ang buhay na ang patay mamasama kaya ini paru Aso wado marigayo na ini pa Sundua ngomarigayo kisera ini pa ngapa pada ngomara apo yesamna resena bumanga ate sowe gesaran dengan sabu segaram ini pamakatora no wigesa buhay rata bumaka asem Agaya soma keru gua mau berkadi maroyu di selag gua maka tegi ini sah sohalala gua som harama bida siga ini anak ya tarasan delian kadira lamun buah kadara lamun tia alam beunaka aba tamasa abem Ito wala liya biya kendal kalangan na ya haji na bugero na suwa mahlaya ini gua ulalam Neyera na so isa ko le maroko na pula o so wagamam Bayang-bayang na niya na langawan na ya haji miya na lang sa makaadairam penasam ay so malira na sa inga dekai ni panalaniran raw buwala niran sa mga kagumam di nakakagi sa buote irana inaon haji osop ay araw pa otamo kada taro kabutara na odita kaganati nagiena tantam Aniya na nakagiyo sa puwara na iyende no padudat Guwaw so ka panalamat sa mga kagumam Adi na nabuni ang panogod so siyawa misendigan Kiya sa rumayagan sa pitowan na nakalima Kiya pananayan na no lima ingadam Mga ka na mas tuwirano na naikapito surano Ayami ay salaniyan na nasuwa umaloko Ila na puro na yang gusolog Gugiyata guluwan Timbang magindi na wagiya polo Diwa agiya polo Barakata orante imo orasam Wala diwas na paganaya Irano na sa imanto Ilang na muwasalim Namano nakamana mata ko patamo busarana wa ayaki saratanon mga unok sarano na bilyaw to at nandun na butuan nakam liyay na sa arakata buya watalaw ka pengampungan paalaya din na gudu benama belon sa umam Araw nga munaping betara na bentog di maampaw kali ng sao na yan napapunog dunia so betara di kilatan sa arakata mam siyayo asalam maurin tangan na asas ang puro na buo bento buo amiyero buo nga
tua upana sabam do ena gienang kamatan toa kapapenalam matan karerina yagi yang ko mga panurugana na gusto adilaga usa ayapi pehikem eralan ko au na buaku dun mararang ko au makapapena na mate ngapa noro guna gua sawadila ke wasana sokeni dero tandana semporana akopan kapapuna mati ko patay ngedumalaan ando panaranuna na supana uram ako ano ada kasuo sumaga iya kakia susuludaan berangan saya ranwa nagwa so bensa sa ranawa ya pisarat ano potari sa onayan ulawan sa madumbunayan tan so bakayawan ako mara so dalaman ada tumano ang asom Osalagawi ay rapi edayan wong dua wong ay sawata sama dia ingin atau nasa bute dinas gamporena oh ada anak kaiman to naso masana gue berat sasenang gue din sa alongan nasi imi ada petara sinaro segini yang sa arakata ma wow wow ngamadelan ganona nasa depan una yan padi basua pada takut peta dia ila gela oasa sasabangan na ona yana dulangan gumalali seragaya na guotembab penugu dunia na kapapenala mati sakareri na yagi yung saladupano waram gela na sasabangan na marobuwa nga kagiya suberakat miyay suduota na sa bute higedia miyay paga no wana kada to solotan sa na dumalondong di kapagkalipatan sa patao ta mamao diya na tong sa butiga ayake isa huram at ano mga huwan ras na ari yung asana naguan mabalong kubuhong kalaing ada makarano na soong gulong sa sawir na sampora na ako walara na sa darala tapo ko atana na bako dumararang ko sa pono abu dua apitang isakaing sa sabangan na unanya na pada iininda mga ada sabangan na unaya na di ko mi pagi na lang kapapinalamati ko pata adilaga usa sa depan na unaya na ayaki isa ram ano mga uno sa arana una karere na yagian binidaya po wala sa pada sa guburi bide gusto kiya pangano no duwa paano warom o na sa pa na wana na diwego pagayawan Bera na suwa duro na saan tanga kalapa Taga na sala na dileno aro ate na di komin duwam Kapapinala mati sala dosi awa ba iya bulawan na ni sedigala dosi awam Iya nga dapan naman ni buru kakagi si buruam ini tiye mengasa kader ko dia na to na sa buwa tega loyo dan sa solo gana im samagin denom o melam besara no na panoruga na besara gira peginde na siawa na aba ina ino dia kesalong ya ka oyo de sama demba imo de sagana sina ore salin dengan atogung sakadingila nang kini so tom berana na di dio biya binang kolang so bitan so makadar na anduna poteri sana olan sada guuk gunung butan na simpore na bawa ada na kolimanon ni
sarana wati aku ngasai renon ayah kisara tenu napa genero suna gusta dia petara pikung nasuantana samna buah kena pindawa dewa ore sama steyo delo umabie bensa bila begena para mata asia sakini pantang Abu awate igina suake dia hidiru tadi deni nakai nalang ayah pikiran ku nama nalama ta ko ada sala duli makalo ke sala de kalalan doan magenero sopini ya ayah dan sewaktu watandi napa pino gua ni iya napa katanu tapurana sampurna ku salbiela mabalong ku maruhu mami pena ku raba agiena ananaba sa oro pamiri uni yo na lada kadide medag lado menam kalau kasai gira pagidir namuria ta di ngakakagi yu maga di sapano gudena buntog na na mata kudena saka pegua ude sim ya akana ko ndora bulam mayo rasa bekana kalan no gasa igira pagidir nagi solo tanan sabekana magindeno naguso bu esem Mengaya urna masa sapurna buau ko walaya kunsial bekana kala dugu sabuau sokan degada mengada go tanapi berangga nakala no gesmi nombawa aya oto watanda tanang sisir mana no timpo watau puing dehirara pengenata seira no biai bisi Puriye sidiye intala dehi bisiye nanna kala nuoga samiye nubu kakagiye ma o anaya dia patara tangga awa bekena ataguom ana ada nala ada pangguan apa maliwana gaingad malang samaran irara pengena tangana no barang siru mana la dikadira sida familia ampuana de komindera inu sama saro koni mantuna kagi yesom mengadi ga kapugude siaka saka gulalan niana laino bubirenu na sempurna aku dan saka dato sulutan salada kala lamna no anak kau bami pagi na alang sama saro aku ni manto au kakagi dem ada sama saro aku ni manto wagi suwa ulutanan la ada ke la no nasi dato makam na ada anak kakak dia dia la di dato abedola naka anu nang kosaka pugu desia kan sadikan dia apem ara kisualu tan maka pendia gesalada kalalan nuan penugu dunia naka pepenala mati sabentogi kabugatan salada kala no ada nagustora dia muada salada kalalan noan ayah pikir aku nama nala mataku pensa aluyo muada kam ada ayah wutu tanda na anu na kumpuman apa pernah mati saluyo kam ada ngi dato kabuau gata salada kalala no ana oba mindu widu sapa no budena batu gabusoke ya pa ano nala dia yun ande tua sadia petara pantara oba biya itu tare bernama
belon aki samna ko nama belon aki sang ko nama belon aki sam ko pan nakagi mi ngangan wa nami asam purna on na le mata aku den stadiai ka pagem adi ele sabkani ai de to mado bakani ai de to moloka wa bami indira ai no ne nasia porna aku puan stadi ka pagdile gi suwa ulata na suwa kapa ya agi naswa olot an maka pandra ya wa to wa tadra la da kala no ana papenu gudni anagi sang ko pa na ana sabu ke na lini inding na gu soki adu mu de to akabu gatan sala da kala no ana gusti ayuna de to sala pe ta ram pa antara na anon na mana ki injinira isa maela so familia sari fo wirari kakam pemasadi kan depem ata ara salade ia injinia na ya abdul halim o au bami idira inu na pa mile ya pa duara na kage misuo mandi gena no na kempaman au saka pepu na la amagate salade beri wa ya salade bugu inad no si haji abi na pa mile ya pa duara na salin duani na la de injini ranan wa ya abdul hadi ya so familia sari penai rarika ku peman ya sapna injini rada dakan dedem ama ada ayat nasi kali lo wa ayat wa tu wa tadra wa inosi de tom na si era familia pagdur nai panala mengatakan dia ikra pag dili sabang togi dua ka to wara ai sapna maraya ga kapapana la matan au sama saro ku niem emagaga to wa bua enu wa ro ai dia familia pagdur sama buka marga kadiding taun sama saro koni matunai panala ma taala kana salada injinirana nala diba iyaliyam familia utobatadia familia haji sokura familia marumu maso familia asale gana sasali idu ngani ngana bentoga ni rapatora obami diraino sama saro koni matuna kagi mi yesuo dia gana manala mata ko pagana sadika pagam no na saladi je laki ngai sama bukan marag to makale na sa ya o tu ta ada na papenua bude niam ayau to watan si de to amakala wana isa penamaraya ga kapugu de sim wa oro na kagi mi sumadi genai panala mata kan dia ika panua gudi sana di diga tu miem ana ada sia ida to mi tua mawesa so familia sabila sama buka maraga igira anda apa na ayau tu ga tanda sama buka maraga ayau tu
no ana na papelo gudene yang si ba ya dia mela dada kalala no angkau bamidurai no sama staro ko oniem magagang to na ira hari ka pemana ko si haji suhai na o awo bamidurai no una pa mile hajira mana nakagaya me pune dua na miya samporo na on manala mata ko pensadi kapag dili ko si dato sa mamna so awo di ina aya ayo nandito awo sa di patara penada de komi dirai nun sama saro ko ni mantu na irare kakam nagi ya suwalo ta na ya aya pa ni yom oro awo ta na pa no gudu ni na si solo na pa depan istama buka marga kade dinding tahu sama saro aku ni ma to ka bami derai no saka pa anta ge na ya wasidato ada sualu tengah pang ada pengana saara kata pali dengan ara kata mata nuga bami derai nunata masakan ya bagade wata mama sakarere ina ya agien ara kata diguun sabukena kapata gena papino budam iya nala di pani urota na saara kata pali dengan ara kata mata nuga bami derai nunasoki atamto iya na kisolo tadi yang balasa ara kata pali dengan kesalin dua yang si iya kabu betang sadia petara penedau bami inderam ay no na ya de puwa no na titum pamiliam ta do hajir mana na iya irare ka mana sala da beri waya sadia petara tambaka tiba iji yamina aya to watada siba iya iji ami iya pa amu wa uria tau berdua nakaka gede muda itu pamilia so abdul jiu berna irare ka mana saban togi asen na we ai sama buka marga kade dia dinga taon ayamin desa geraro ipana lama takkan saban togani amina au bami enderam iya no nati tu pamilia la du bedul kadiera ayah iya la bisa lada kalana no ano irare ka kamna mana sala de hajira ma pamilia pag duara ayah iya adil sala da kalana no ana irare ka mana ko siap ai surga dia moria tahu imam iya dia melasala da kalana no ana papinu uda na ala de hajina abila ai sama buka marga pamili maka beyong kagi yami penedung ki iya roma penatala da kalana no ana gusoka anda gedem ada galadi berai sakade di nana pando budina bentuga pamilia bulai sa ayapo na berai sa ala da kalana no anaka gira biso mandiega awa mia sa ampu rem na saudari dia yala di pantawa marag ya pipikir aku na manala magatam ako peran ako si bayi subaida isama buka marga kade dinding atau nati tu pamilia ala di haji ram ma na bayi dulu
ia petara penad tamagi ba isiti amore ya tahu imamagi nana so godie ragana ala do ia adil sadia petara penad ipana lamatakan sadi kapangano nasalada so no gotam ada ya solo tanah bangsar na so pamilya pulau ipana lamatakan kay solo takabu betul salada ka no anakau bamidera inon pano budana bantu gagusti deto abedula moria tau ayada nadi basaka salada kalala noan kagi yabi penedu na manala mata ko pensabentogi maka ya aga ami sulutanam maala salada kalala noan pasalin duwani yanala di Haji Muhammad Muria tahu imamai sama ambo kamna gamini salu sulala gasala di Haji Muhammad iya ya imamana salada kalala no ana sasalien digawa ne na kapapua na la mati salada iya inji dia iranana waso kapa apa ya agi na la di no urus gai dia ya ubami inon mindeto amang udah salada kalala no ana kapeno dia anak apa na la mati ko si Haji Isa ada na la di Haji Sain wa muramore